Yes, abarwayi b'Ankole Media n'abakira on program Shwenkazi amazina nkaburijana banita Skyna na official the dancehall teacher kandi kurabya Omusheija zikwatirine n'amakango kumanya program age of course ntubane tugamba Enshonga z'amaka twine kwata tusaba abaritwe twine kwata bato Omusheija yana ataho muka waza kwika Enshonga Ziriya zimwacenga mwe n'abahara banje numuza kuba numucenga ho mission mpora so eliza banija kubisya ho mubanze mwa subscribing to this channel NKORE Media, then subscribing mu liking and don't forget to hit the notification button kujangu NKORE Media yaje kiya kuteraho obe no kora ki obe no chotabururo mbona bahara banje eliza baniza n'Enshonga yinija nayo teri ndijo Enshonga eji ne yamaka tubasa kutereza tutamaka gitu wacenge kintu nkecho so abishibinje ko ombere bizire bafuname bizubu na mnonga Abasheija kutoroka muka ukibawata Omusheija yija umwayija Ariire tokumanya hiyaraba yarya ningati yarya kandi yakwereka ngo yija kozire ki yija Ariire that means hinebyo riyo wahera ari kumukora ibo byo takora ki iyo byo takumukora mbone bahara banje nija kugamba Enshonga Omusheija no muhereza hota kureba ngo yamagwa washirebe kintu nkecho omwe Omusheija nabasa kuba narugumuka Enshonga ngo tokumuhereza hoje kugira ngo yakora ki yamarushanga cyamuretera kuzobora iyo ndijo kandi mazime kitari kirunje bahara banje n'umuntu mukimanye tukwehona yes so Omusheija yija by the way reka tubanze tutandike atakizire oyine kubanza wamusinkira murembo guno gwa .com buriyo mwe nimanya yine sumu tukwehona so Omusheija yakiri yamurimo oyine kubona umusinkira wa message hi baby umwe numuretere ya feeling kwe ya hura yayenda kugaruka muka wachireba so oyine kubona umusinkira wa message baby ningumisinga wachireba na wate ningumisinga baby so ote creating that love before atakizire nkahi atakiziro muka so abanakimanyango of course yahikomuka Enshonga zarabe naza munizikuba ziryezo muka nizikuba zitari zankahi nizikuba zitari zo zamurumu wachireba so wareba Omusheija wa wakiri yamurumu ino kuba no musinkira kwa message kwa love wachireba aguma namanyango muka nasigayo umuntu ari kunteka tekaho so nacyo nonje muretera muri yo magara yahurira ngo ayineki ayino mukazi wachireba so yahika ashaha yo kutahumuka utakamutegereza kwika omunju utakamutegereza kwikankaye we can make love anywhere ntubasa gukora rukundo ntubasa kugikorera burahamahona rukundo nebasa gukora umucaka rukundo nebasa gukora motoka rukundo nebasa gukora ahantu hona so Omusheija wawe wanogamba na wasu utakamukiriza kutaha omunju kugira ngo mwereke rukundo wachireba oyine kubanza wamhereza welcome hug akiriya gate ninga shakiriya balconies otubebe nakwakira sweetheart nani kumisinga wachireba baby so in that process naza kura yahura chika cyo kugira ngo kinaya na misingo muka ya na mwenda wachireba so yahikomuka waheza kumwakira mwiye hoje ebintu byeye omuhereze time abanza yanabaho wachireba yana nabo gumeno mugambiro bugambo bwaravu kugira ngo nawe yije yaza kwikaho mazima abe yahire wachireba so yarugo mu kinabiro yija wamhereza tawero yayesiga abakazi mwega kugira body oil yo kuba no massaging sayaheza kurwo muci utakamhereza vaseline kuba niyo yayesiga massaging body oil kugira ngo umubiri wawe ube flexible kandi orebeke ngo massage oil yazabura hamwe hona no basa kutandikira face massaging omukono wena massaging omucho wachenge kintecho so yaza kwika kukwataho naza kuba yashyikirenkaye yashyikiro mood yashyikiro mu vibe ari kurebera kimwe ngo buri kimwe cyo na already set so twayikasha hayo gukora ki ashaha yo kumuhereza hoje so waheza kubumassaginga of course no massaginga muri mu kitanda massage oil tuba kugikozesa wo ryahirye kitanda massage oil oyino kugikozesa washyikiro mu kitanda bwamanyire ngo buri kimwe cyo na already set because no basa kumassaging rero muri ngo kibo yaho hagera yakonkona so you have to be in the bedroom wachireba so after waheza kuyikom bedroom muri ya kitanda of course waheza kumasaginga then slightly naza kura naenda gukora ki naenda kutahamu ninja mwena no mukicenga so ya atakatahiremu oyine kubanza wayikuza utamwikiriza kwikana atahamu wachireba utamwikiriza ku papire bintu
ebintu nabyo kutegeregana. Love is for two. Ebintu nabyo kutegeregana. So atakatahiremu oyino kurebeka ngo ahiyaza kutaha hari smooth na kuslidinga in ninga nakubanza yakwatira mu muhanda wachenga. So atakatahiremu oyino kubanza wa making sure ngo niwe vibe jirumu niwe ryo mood wachireba. So atakatahiremu o making sure wayikwata it is fine wayikwata wakahurira ngo hati ya you already wet ninga oryo mumbera zo kukikora wachireba. So oyine kumwikiriza akakora ki akaslidinga in konka wota kabeire wet toshime kuba no yicirizo Omusheija wawe ukora ki kutahamu wachireba. So twareba ngo waheza kumumassajinga wamureka yataha mu bito bo wahereza kwekebera. So yaheza kutahamu ebintu tebya kupapa. Ebintu tebya kupapa, you have to be gentle. Abasheija nimwe ningamba nabishiki kandi ndikwenda nabasigazi mukore ki muhura. Abana banje no babetebekanise konka bikarimo abasheija mutetebekanise ejo Enshonga nkuru. So nimwe abasheija tubetebekanisiza na nimwe abasheija nimumwine gukora ki kuba mwetebekanise kugira ngo mube matching couple. Omukazi abayetebekanise na niwe Omusheija abayetebekanise. So ebintu ebi one ota mumunda oyine kumekinga shuwa ngo tuwakora speed kugira ngo omukazi birauke kwa wachireba. Ebintu bikuba biri slow nibyo bukuhangara. Slow but sure, actually that's how I call it every day. Slow but sure, just gently slide in and out. So ebintu noza kurebya kutamburaje munani wanje. So that was all for today. Amazina Nkabulija Skyna na official, the dancehall teacher kan nakora na Asmani a camera of Savage. Of Savage. So mutakaye wa subscribinga ka likinga videos zitu hati omuramo gwa buriya ogunda agaruzeho nabo tukubantu tureba waheza kutahamu. So what happens next? Yes, naramusyaho banone banje abinakora nabo naramusyaho Sarah wa Ankole Media, Mr. Life Kabaka, MC Mashweko, kando takaiwa na CEO wa Ankole Media, that is DM Swagger promoter. Na baramsyaho, bye bye. Selecta, kuluta ninga kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.